अहानबद मरोइब पाव सखंगदब खुलाई पाइबसिंगी अटैक द केएनओ केएनई की कमांडर इन चीफ थांगबोय हाउकिप एलियस छपी अमदी महाकी बॉडीगार्ड अनि सिरे Directorate of Environment and Climate Change na thabu mama chupna chatharakpa World Environment Day gi thoram ngasi loisinkhre. Certified tawdrabasu lawmi singna pamba fau makhal khara faudi oina Agriculture Department na chahi stagi phanghanba haure hairi. Amadi July gi manga gi disturbance free zone demand day thoram mafam ahum da miyang gi rally chatuna pangtolagani hairi. खुरुमचरी Pm-Istv बु मीटिंग ताबीरी पपुम नमक पुतराम नोकचरी हौजुपाउ सनोक नपिसरी सखंगदब खुलाई पाइबसिंगी अटैक द केएनओ केएनए की कमांडर इन चीफ थांगबोय हाउकिप एलियस थपी अमदी महाकी बॉडीगार्ड अनि सिरे थौदोसी ngasi numit yung bamatungda Churachandpur district headquarter dagi kilometer mangarom chatlaga leiba mongjang amadi singlun ani gi marakta thokibani leikidraba makhoi ahumna car amada lakpada hana lumduna leiramba khulai paiba sing aduna yamna nakpa mafam dagi attack adu chatharakibani hairi atopa source amagi matungina thaudo duna nupi amasu leikidre hairi kanana kari kidamak ngasi gi attack adu chathakibano haiba chapchaba khangba ngamdri police na thaudo dugi matangda thizin ba hokre hairi Directorate of Environment and Climate Change and Sinduna UN Napiba ending plastic pollution globally haiba timda thabumama chupna chatharakpa World Environment Day gi thoram ngasi loisinkhre loisinba thoram gi sarukama oina ayuki matamda plastic pollution loisilasi haiba paujel puba cyclotron ama chatki cyclotron adu thau ground dagi hauraga khonang ani karak VOC kanglapat paring fauraga kaisampat ke samthong lalaga herangoi thong fauba chatlaba matungda singjamai romda halaklaga sanjen thong lalaga main function pangthokpham City Convention Center da lamthong pham oiki cyclotron adu da Forest Environment and Climate Change ki Principal Secretary Arun Kumar Sinha Mahut ki Principal Secretary RK Dines IPR Director Ngangom Uttam Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Brazak Kumar na chingba sarukyaki Tharomadura sarukyaki ba singna phongdokhibada plastic haiba polamasi mioibagi punsidagi lauthokpa yararoidaba hiram khuding da sizinaribani plastic sizinaba loiraba matungda mafam chadana hundokpana maram oiraga kanaraba posak asidagi microplastic oina kaitharaklaga mioibada cancer yauna tamthiraba laina poglaknabagi maram ohelakle China lebakna India dagi plastic pothok puthopa amadi sizinabagi chang yamna heli adubu plastic pollution gi chang di China dagi India na yamna heli plastic ki kanaba su lawsi plastic na sohalakpadagi su kanaba plastic pollution gi chang nemtha hannaba hotna si haiba miyamda paujel pina ba thoramasi sinbani haina phongdonaki Wala memang degi tu masa terapun numit degi, aru ibu numit ki pandem koi numit sejida masuk pang mayam punna sakal rally ma thomin raga kilometer try tu sangba koi sakal rally ma thomin raga anda koi ki perja mayam da suma plastic pollution jamun lehelagum jahabi kholau se laumin raga akoi film ngami nasi akoi bigi film da tangjara ki hingjabani akoi di aduna akoi film phatraga di akoi kunsin sang lebi aroi ade hari mam je khangmin na bigi akoi dumba palan ji pangthok sabane Pegi theme masiga mari lainana DIPR na su hoje pegi short film competition ama tauri bani single use plastic si season na bagi maramda aduna sigi aten ba 2 minutes ki video competition na sida yaubi raga mayamna pegi miyam da pungning loksing leigadaba sugumba phaja ba wari libi raga pegi short film competition si yaubi awareness create tawbada mateng pangbiu akoi plastic pollution leitaba lamda ma lu nan ba lamda mo ahen minasi We are doing many things. I hope with this awareness and with distribution of cotton bags, we are able to really do good for our environment. And as I said, we are creating lots of awareness. I think slowly people will understand and people will themselves stop using these plastic bags. Manipuri da lairiba plastic waste se control taunabada mayam saruk yaminasi haina mayam da pratna tawjari
Environment pollution thohandanaba department khaktana hotnaba ngamloi miyam punai isana akoibagi phibam luna nana thambada thodang lominaba tai haina Environment and Climate Change ki director Taurangbam Braja Kumar na haikrai City Convention Center da pangthokpa World Environment Day lotion bagi thoramda phungdokhibani thoramadu da Principal Secretary Forest Environment and Climate Change and Agriculture Arun Kumar Sinha Deputy Director Environment Vivekananda Sharma Joint Director Environment Nita Arambam Member Secretary Manipur Pollution Control Board W Roshana Athoiba Mithung Singh oina saruk yakhi Thoramasigi manung chana pangthokpa environment kamari leinaba poster campaign amadi exhibition da saruk yakiba college amadi university ki maheiroi singda pukning thogat kibaga leinana self help group VLF singda plastic bottle bank su yentoki Thoramadu da wangang bada Principal Secretary Forest Environment and Climate Change Work Agriculture Arun Kumar Sinhana Kunayas Ladiba Ikoi Kuding Mangna Igi Lokfam Topa, a pick pathodang singadu, Lominaduna, Tungdalakadaba Mirol the Afaba, a Koibagi Fiba Mama, Piramsi Haiki. So government is doing its bit, it's not that we are not doing, but that's not enough because this is something where we need help from each one of you. And if we are able to do that, we'll be able to get rid of this plastic pollution and we will give a very better environment to our younger generation and the generation to come. And it's our responsibility that we give them a better environment. We don't pollute it so much that nothing is left for them. So I urge upon all of you that make it a movement and make this slogan a reality with our effort. And we give a better life to our younger generation and the generation which is the future generation that is going to come, so that at least they say that yes, their father, their forefather care for them and they have got a better environment, they have got cleaner water, they have got cleaner air and the cleaner food that they will consume in future. Environment and Climate Change Manipur ki Director T. Braja Kumar na hai, miyoi bane hingbada, ahingba amadi hingdaba posak animak changi, plastic po aikhoina, kahena chang daba yadaba posak amagum sizinarakpana thadok pangamdabani adubu sizinarabasu aikhoigi akoibagi fibamda pollution thohangumsi 120 microns ki makhada leba single use plastic sizinarisi masigi mahuta Pm-Istv chena saba bag singna mahut sinbagi hainabi ma semgatminasi haiki College Kudumaki, campus the Uning Thosaram Tasi Hinganzi, Kay State Tree Naga, Masakang State Uning Masakang Miami, even Satra College, like Oza, Masakudra Mam, Uning Masakang Mam, State Tree, wherever the state come to so I have a green juice programs, young PSP with groups now, young Tamna Smohola was in a city for symposium of Maria Sure with origin, Stelebella. I am very thankful to all the mentors, all the teachers who train the students in this state level symposium program as well as poster competition program. So we are trying to send them, the winners, to in the outside of Manipur also in national context if there are some chances come up. So adugi level okay try to bani masiam faje to ekoi is reasonable the okay masiam ham to ba suya aduna ai ngasi 3D model ngasi putuji this is the first kind of exhibition aduni ekoi ngasi tawjebsi Lomi sing ya apambagi matungina certified tawdrabasu lomi sing na pamba phau makhal khara faudi oina chahi istagi fanghan ba hokre kudong chadaba thorakpada faudi mahut pigani haina Agriculture Department gi National Food Security and Nutrition Mission gi Nodal Officer W Sovasna Paumi Singh da phungtorakli Lamphil Patalai be Imphal West District Agriculture Office Complex tagi Agriculture Department na sinba special urea camp ki khoiren thakta Punabagi damak lamthabaga mari leinana wafamasi phungdokhibani Tharamadda Com Union Manipur ge President Sarto Ahau Komna Housing Agriculture Director Oiriba Peter Salam amadi Assistant Fertilizer Officer El Sanatombagi Lamjing Makhada Chingkhong Chingya da lengang na piba mamalda urea phanghanbasi mamangda amukta ukhidri lengang na piba urea gi mamalasi pau oina taba natana mari leinaba District Agriculture Office singda chatpangamdaba chatlabasu changbangamdaba lomi singda urea pibiba sina chingkhong chingya da leiba singsu lengak leibagi nungaibadu phangbangamle haiki
ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯨꯕꯥꯁꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ICAR-CEU KVK ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯋꯥꯡꯕꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯐꯧ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯦꯖꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 6ꯇ ꯐꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯐꯧ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯙꯔꯝ ꯐꯧ, ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯐꯧ, ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯐꯧꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯖꯕ ꯐꯧ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯐꯧꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯐꯧ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕꯅ ꯃꯇꯣꯜ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯕꯁꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯎ, ꯃꯍꯨꯠ ꯄꯤꯒꯅꯤ, ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯧꯗꯤ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒ ꯂꯧꯁꯦ ꯊꯥꯍꯜꯂꯁꯤ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ, ꯍꯤꯡꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ, ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯋꯥꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯗꯅ ꯊꯨꯝꯗꯅ ꯂꯧ ꯁꯤꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯍꯥꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯣꯏ, ꯐꯧꯗꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃ ꯊꯤꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯜꯇꯤꯚꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ AFOL ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯅ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯤꯊꯍꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯂꯧꯔꯛꯀꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯕꯦꯒ 40,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌా ꯕꯦꯒ 1,50,000 ꯔꯣꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡ 10 ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞ ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯁꯟꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯁꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯧ ꯋꯥꯠꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯄꯤꯇꯔ ꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯦꯜꯍꯧꯗꯕ ꯐꯪꯍꯧꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯍꯩ 5-10 ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ 3ꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ एजुकेशनल जोन डिमांडगी कन्वेनर एम सोमरजित फोंदोखरे। वफम कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन डिस्टर्बेंस फ्री एजुकेशनल जोन यावरिबा गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल की ओजासिंगी एसोसिएशन सिंह गार्जियन एसोसिएशन सिंह यावना एसोसिएशन 13 की मिहुत सिंह यावना मणिपुर प्रेस क्लब पांथोकपा पाउगी मिफम द फोंदोखिबनी। मयेंगबम सोमरजितना 19 सुब डिस्टर्बेंस फ्री एजुकेशन जोन डिमांड डे इंग्लिसिंगनी 15 मफम अहुम इम्फाल वेस्ट अमदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना थाउ ग्राउंड दगी इम्फाल कॉलेज फाउबा कक्चिंग अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना ताम हाइना खंगनरबा बासु ग्राउंड दगी थौबाल कॉलेज फाउबा दुगा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की DSA ग्राउंड दगी इकोथियाम लेकाई कम्युनिटी हॉल बिष्णुपुर फाउबा चटकनी। असिगुम्बा खोंचतसिंग असि लमदमसदा अफबा मही मसिंग तंबगी कांगलोन लहिनबगीदमक एजुकेशन सेक्टर बु मखल अमतगी अयरपन पीदबा डिस्टर्बेंस फ्री जोन ओइबा जोन अमा ओइनबगीदमकनी हाइबसिदा स्कूल सिंगी क्लास 8 की मथक की महिरोई सिंह ओजा सिंह गार्जियन सिंह अमदी मियामना सरुक याबियु अमदी नुमित असिदा बन्ना चिंगबा अयरपन पीबा याबा थबक अमता तौबीदनबसु सेक्शन खुदिमकता अपील तौखी। मियोगी ह्यूमन रिसोर्सना मागी लेबाक्तुगी मराइबक लेपसिदा अखोगी लेबाक्सिदी गदोइनो हाइबगी यामना निंगनांगनिंगाय ओइबा अदुगुम्बा फिबम मनी अदुगा लेबाक्के सुगुम्बा यामना रुबा फिबम मसिदा एजुकेशन हाइबसिसु अखोइना फिबम अमरगा फिबम अमरगा अयरपन पीदना अखोगी मियामना अमतोइना होनरगा अखोगी तुंगी नुबिरल ओइगदोरिबा महिरोइ मयामसि टेक काइदना वखल मपुंग फाना अखोगी वखलगी मथौक ताबा मी अमोइ होंबदा अदुगा मागी मराइबा मागी मरमदम सिबु
हेन फब फिल्म अमद पुरनब होनबदा मथौ ताब वखलगी मचाक मयामदु अखोगी लेबि एजुकेशन सेक्टर सिदगी फंगनबा होनबदा कोई अमत्ता कोइना होनमिनसी अदना सिगुम पांथोगदरिबा रैलीसदा महिरोई सिंह ओजा सिंह ममा पा सिंह अदुगा मियाम पुगना सरुक लामिनसी हदना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन द 7th National Zone डिमांड की माइकेदगी अपलोड तौजरा Sri Sri Govindaji Temple ki complex ta development ki thabak paikhat bada ritual background amasung historical background ado hana naina biu haina Manipur Pandit Loishangi Pandit Ngarianbam khombana phungdokre wafam asi Govindaji Temple ki chingkhai thangba sumangda ifut phagolakpaga mari leinana mahakna phungdokhibani mahakna makhatana mafam asi yanna luba mafam amani mafam asi leiriba pukri sing khong sing araiba matanate matam gi political yufam oiraga mafam asa development tawbada Pandit Loishang Maru Loishangi akhang ahei singna haiba wa khara taraga thabak tawba chumgani matam amada mafam asa development gi ming da thabak tawrakpada sokpa yaba yadabagi matangda khanghanbada wa lobi khidabani Govindaji gi sumang matada mafam khara da tongkhatlaga ifut phaurakpa haibasi icham chamba oiroi ifut asi Krishna Jarma numita phagotpa haurakpadagi laishon tin son tawraba matungda haukiba kang numittagi amuk ifut asi phawba haurakibani Kangla natraga Govindaji da ising phagolakpa asi leibaki oina afaba oigande laigi leibak ni haidibalam da masidadi thaba ama tawdringai da ritual practice tawriba singi wa tabiyo masung historical background ning thina nainabiyo konung kayat leiriba mafam asidadi development tawdringai da mafam adugi ritual amasung historical background hana khangbiyu phongdoki Konungda natraga kanglada singkapa se leibaki oina afaba oigande Krishna Jarma numitudasu or salada sangonda sannama sirami adu mayamda haidokko nungaitadana haidokjagide keystone sina company sina laaga honorable CM gi miyeng makhada si development gi mingda sagalako matam sida aikoina hek khangjaba thengnajarakpada sibaudi chengbi ganu ne sibaudi sokbi ganu ne haibam pham singse matamda aikoi gi wala wi gide Pandit Loishang Maru Loishang haina leijari se konung kayat laudna 1903 dagi na 1909 da masida sangarako matamda si konung kayat laugi mafam neba laifam gi timpham gi sina kai leiba kaidauwa kha khong lai khong morong khong khong singdugi maramda kano sida kai soi takhen khong adina kada wai da lai si sokpi ganu kopi no haru motunda Pandit Loishang se development da hainada ba akoi gi sakhol haning da gi pol oina uju uki laksaning ba point di sigi development si toroko matamda konunggi kayat natraga laigi lairamgi tilamgi se masi ritual kano se sungau yaugi dia laibak sida laibiri ba khwai khuding makna Manipur Pandit Loishangi maige dagi Maru Loishangi maige dagi thamjaning wafam se development paikhat piu konung kayat lairiba laigi kayat lairiba mafam sidadi ritual natraga na historical background se masi phajana mumutana nainabiro matungda madugi development do paikhat piu haiba appeal se matawjagi Pathfinders Manipur Pollution Control Board kapuna khosanadana pangthokadaba 2-day workshop cum DIY project of school students zero waste composting recycling and alternative subs ki thoram ngasi tongan ba school manga da hautokre thoram du wahingbam laikai junior high school Sagolban Popular Upper Primary School Kakhulong Junior High School Risikul Junior High School amadi singjamai da leiba Pedigree Junior High School sing da hautokibani thoram sing adu da Manipur Pollution Control Board ki environmental engineer Mayingbam Bangajit amadi Pathfinders Manipur ki President M Basarasna resource person oina wangangki thoram adu da Manipur Pollution Control Board ki environmental engineer Mayingbam Bangajitna tharomasi haurakliba mahiroi singda tongan ba arem khak singna aikoi gi akoi pagi khal amadi mioi bagi hakchang da kayam yamna sohan gi haiba du khanghanba pangthokpani maroi na ngasi gi tharomasa mahiroi singna single use plastic sizinaba mioi ba amadi mahausa gi saktam da piri ba chaithing singa se mahiroi singda khanghanba ga loinana single use plastic ki mahut sinbe aba pot singa du khanghanbani ngasi ki tharamadagi manungchana Pathfinders Manipur amadi Manipur Pollution Control Board na school authority singda single use plastic ki mahut sinanaba nauna puthokpa potlam amadi biodegradable plastic sings can thoki single plastic sings ki type of items man se kam kam na government na thini ba amadi magi kanaba amadi magi aman bo me amse environment degradation la ki maram adigi mana alternatives ki sinna ba ya kali maram si boleh bangang sing ta hing tung koinan khunjak na ba amadi apagi matamda single plastic thini maram se kana hongna ba na ka tongso
Institute of Driver Training and Research Center IDTRC Manipur na sinduna internally displaced persons singi oiba tha ma chupna chatharakpa ahanba phase ki special driving training program lotion kre top dosara yaral pat label center sigi hall da pangthokiba lotion bagi thoramadura IDTRC Manipur gi chief advisory committee retired IAS M Lakshmi Kumar IDTRC Manipur advisory committee ki member retired SC Subhas Mukherjee amadi Thangjam Agro Industry Private Limited ki mapu Thangjam Joy Kumar na chingbana Tharomapu Singwena Sarkaki DC Imphal West amadi Imphal East ki khuthangda miyoi chanirom application lakhiba sing asigi maraktagi miyoi kungamapan khangatuna thamagi special driving training program asi pangthokibani athoiba mithunglen singna driving training program da sarkyakiba miyoi singda certificate amadi learner licensing sugen thoki Tharonga mari lenana chief case wena sarkyakiba IDTRC Manipur gi chief advisory committee retired IAS M Lakshmi Kumar na English ngani kunga humdagi megi ahumdagi thorakliba irang asida India lengang na IDP singbu mapung fana awaba ko hanba ngamdri miyoi ba khunai gi oina di handaki thawdo si yamna chawna singnaba thawdo amani IDP singi awaba yenglaga makhoina driver gi training fanglaba matungda imung manungi cement londa kharada oiraba su mateng pangba ngamgani haibagi wakhalonda training pibagi thaba asi paikhatpani centers dagi driver training fanglaba singda lenga ki oiba thabak sing kaurakpada hana khudong chaba bibi naba center sigi maike digi lenga ta proposal amasu thagani amadi Manipur ge tongan mafam singda lediba private firm singi driver mathau tarak matamda hapnaba gi thabak su centers na paikhatna bo honagani haiki reservation of the preference and treatment and I went to the market in the preferences that I had for the category that can be high. Definitely to see using the first batch for purposes if lucky, maybe they will for the Mama will operate the prayer is being but to the super green signal of Piraga, maybe I'll possibly keep we see on the Manipur State Rural Livelihoods Mission gi meeting makhada IT Women Multipurpose Cooperative Society Limited na sinduna BPRP Convergence Mela pangthokre Kurai Ningthobung Lekai Puribi Puraba Community Hall Tinsit Road Warang Kampu GP da pangthokpa tharamadda video haingang amuthoi khanganba IT Women Multipurpose Cooperative Society Limited ki President Y Surmila Gram Panchayat Nipan ki Chairperson amadi Jila Parishad Member singna sarukyaki lenga ki tongan ba department kungamathoi na sarukyadana pangthokiba BPRP Convergence Mela pangthokpagi matangda IT Women Multipurpose Cooperative Society Limited ki President Y Surmila na ngasi pangthokliba BPRP Convergence Mela sida line department kungamathoi na sarukyadana BLF singi makhada leriba self help group singi member singi manungda lenga ki maikedi ki paikhatliba state amadi central gi scheme sing asigi kanaba fangdriba sing phanghanaba madugi mathautaba card na chingba sabagi khudong chaba pi nabagi damak pangtokpa melani haiki SCG khudingmakta leiriba member sing asida karamba miyoibu hairiba aikogi moigi entitlement haibasida state ke amasung center na sponsor toba scheme makhan mayam ama lei hairiba scheme makhan mayam ado phangbangam basing kayama phangbangam da basing kayama adugumba chithanan thaleiriba khudingmak adu ngasigi mela asina aikoi yari gai cover tawnaba hek ngami bhei percentage da chithanan da horaba mayam adubu aikoi na ngasi tongan ba line department akoi kungi mathak ta lakpiri laiba line department sida makoi gi daka oiba state amasung center na sponsor tawbiba scheme makhan mayam adugi khodong chabasi makoibu chithanan thaba leitana phangalna bagi damakta ngasi aikoi gi BPRP Convergence Mela si pangthok sabagi maruiba pandam 41 Chandal ST Assembly Constituency gi mihut oina anirak MLA oiramba duga Rajya Sabha gi Member of Parliament oiramba laikhidraba VD Behering gi mafam da miyam ne kai khumnabu utpagalina ngasi mahaki pongna fam lamdam Chandal district ki Chakpi Karong da aroiba mathumungam pangthokre VD Behering hauki batang kun ga tareta New Delhi gi Gangaram Hospital da laikhidabani mahaki thawai yaudra hakchang adu Delhi da gi puraklaga Imphal gi minuthong da leiba mayumda ngasi fawba thanamlaga amok pokna fam lamdam Chakpi Karong da
ꯄꯨꯔꯛꯂꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯕꯤꯗꯤ ꯕꯦꯍꯦꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ CNPO ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯥꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯡꯄꯤ ꯑꯟꯇꯥ ꯑꯅꯥꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯖꯐꯧ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯥꯒꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯝꯕꯊꯦꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯗꯤ ꯕꯦꯍꯦꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯆꯥꯛꯄꯤ ꯀꯥꯔꯣꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯟꯗꯣꯂꯦꯟꯁ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯗꯤ ꯕꯦꯍꯦꯔꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯣꯜ ꯆꯟꯈꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯣꯅꯔ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯆꯛꯄꯤ ꯀꯥꯔꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯔꯖꯥꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯗꯤ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯥꯟꯒꯗꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯤꯡꯕꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯋꯥꯍꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯄꯦꯟꯕꯗꯣ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ Pudon Toys haina mingthonba a world of imagination and play haiba wakhalonda yumfam oiba educational toys ki brand new store ama Rims Road ki Lalambung Pukri ki mayokna badangasi Manipur Police Training College Pangai ki additional director Victoria Yengkhom na hangtokre tungda nauna hangdokliba Pudon Toys adu Victoria na luchingdana yengsinki Pudon Toys hangdokpa aduga mari leinana Victoria Yengkhom na Pudon Toys hariba brand stores da thamliba toys singa se educational toys ngakta oibana apik pa angang singna lairik tamba haurakpada kudong chaba yamna fangani hariba stores da thamliba toys singa se educational toys asigi mathakta atopa khara upgrade tawbasu angang singda yamna kanagani khali hariba toys singa sigi matingna angang singda anobo wakhalon kya hingal hangani haibagi zabalai ngasi fongliba Samu and Sana haina mingthonba comic ki larika si angang singda yamna kana gadaba larik amani comic ki larika sna parenting dasu yamna kana gani haiki special oiba shop sigi hire gadi hiriba book kuma available oiba yam special oiba local language vernacular language da iba book plus hojiki hiriba sanama maphamam da laga alang singi ngasai game ma video gaming dang focus to da dia sumba aphaba poda so focus to na ba uthok basina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯐꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯦ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯨꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯐꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯗꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ Lion International District 322D Lions Club of Imphal Valley amasung Lions Club of Imphal Valley Next Generation handaki ising ichauna awaba taraba singda chana thaknaba potlam kya yauna mating pangbagi thoram Citizen Club soibam lekai da pangthokre chana thaknaba potlam sing mating pangbagi thoram adu pangthok chingai da Imphal gi Dharmasalada lamthabagi thoram pangthokhi Citizen Club soibam lekai da pangthokki bai sing ichauna awaba taraba singda mating pangbagi thoram adu da Citizen Club ki thomi sing Lion International District 322D Lions Club of Imphal Valley amadi Lion Club of Imphal Valley Next Generation gi maru oiba mioi sing yauna ising ichauna sohalaba mioi sing sarukaki ising ichauna sohalaba mioi sing da thau thum thakna bai sing ching hawai yauna potlam kya mating pangki thoram adu ga mari lenana District Governor Lion Kesona
awaba tarabasing na angam mating pang bahibase Lions Club ki thodangi haiki ngasi akhoi paikasaribasi Lions Club of Imphal Valley amasong Lions Club of Imphal Valley Next Generation Club asi ani siga amadi Imphal Gurudwara Committee gi pullaga makoi ahumna paikapa project ni makoi gi project asi makhada ising isang wasida sokraba family sing household 400 ki program project relief work ama makoi na ngasi gi hona paikapa hore ngasi citizen club ki makhada sigi area sida mi beneficiary 100 ki akoi relief works relief material sing yanthokre aduna masi akoi yamna masi akoi su mama service ma sigi victims sing sida akoi Lions Club na piba ngamjabase akoi gi thodani amasu yamna nungai bam akoi wakanda pokse Citizen Club ki President Mahendra na handaki singi chawna club asna konmo from the lady ba awaba taraba singda Lions Club na mating pangbi pagi damak thagat pa phongtoki Lions Club amadi Gurudwal na soina lepta na mating pangbirak pase club ki maikai thagat chaba phongdok chaba ga iroina na Lions Club amadi Gurudwal matam leiba kibekta Manipuri magi sewa tawba ngamba oirasnu haidana isor magi mafamda thongi jari hozi pawgi maktana temba brentang lominasi Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Aksang Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayaraba Amadi, Seliam Changdana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangmada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur da Suhogikti, Awang Bathaki, Health Care Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malemgi Apabathaki Lying Patap Yumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabai Soy Impal Istaleng Singbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 ta call to Birau. Hi friends, adom gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru oriba liver gi damukta di kari section thorang lo birib. Novocam Health Care gi original Lipsa 5G na adom gi liver buson badagi ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original Lipsa 5G. Novocam Health Care na sajaba original Lipsa 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapjari. Breaking matungna mayamba mukhana taram nok chari makhata ba pau pisari waroi sindi puraktana amaga adumag hunaraga lairagadra haina Republican Party of India RPI athawalegi National Secretary su oriba party sigi state committee ki president Maheshwar Thongnau jamna MU gi Earth Science hold the pangthokpa Just Mating Private Limited na sinduna chathakiba first state level maths competition ki prize enthokpa ki thoram da haikrai ngasi ki thoram adu da Maheshwar na makhatana Manipur da chahi ani henjilaklaba irang asina mipum khudingmakta awaba piri asigumba awaba sing ko khanna buhat nabagi mohota politicians sing na makhoi masilgi amaga hunaraga langi waroishin lakadabu oirabadi adumak hunaraga leibiro waroishin laknaba wakhal thadasi politics tagi thokdok wathok khudingmak thoglakpani waroishin su politics na purakadabani mamangda soikiba kyana ngasi miyamna wariba si yenglaga haurakliba mirolna politics se yaukshinduna soiramliba pumba semdoknaba hotnaminasi Manipur da thokliba irang asigi waroishin purakpa miyamgi apambani asiguma competition kya pangthoktuna haurakliba mahiroi singbo hena afaba lambi piba amasung achumba lambi da lamjingbibagi tangai fadaba lei haiki Imaleba kansi thaba oyo thosi
थबक रिजल्ट फंगब तब तौसी राजनीति की गुनरीबा कौनरीबा ए लंबी तो गुनबा बी ए तो गुनबा मुझे कहीं ना वादा बहुत कम से मुझे वादा बहुत करना चाहिए हम धागे लोगे कोई वादा बना कर नहीं से मैं आपके राजनीति योगी लड़ी वाली को पॉलिटिकली सोए इना कर सिस्टम से अदुना अपने पॉलिटिकल सिस्टम से अपने सिस्टम को पता है मुझे के दौरे अमल गुनरगा अपने टीवी का है लाइफ में माना तू गुन रहे है माना तू गुन रहे है नाम रहे है सही रहे है सिद्धो ये में कोई तार कांदा अदो ने को फादर है अपने फैमिली के रिजल्ट तो न तो वांगोई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चनबद लेबा इरम सिफाई में लेकाई कम्युनिटी हॉल दा मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन इम्फाल वेस्ट 2 सिटी ब्लॉक वांगोई का खुसमनरगा सामुसंग बित्र उरोखोंग ग्राम पंचायत अमदी चावकत खोंगथांग BLF पुंसी सिंथालु BLF सामुसंग याइचेनबी अमसुंग लुचिंगबी BLF न पुन सिंदुना PRI सेवियो कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट असिगी मनुंग चन्ना नोमगी ओइबा कन्वर्जेंस मेला अमा बांगथोखरे मेला से वांगोई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA खुराइजम लोकेन उचिवा JP की चेयरपर्सन मयेंगबम गाइनेंद्रो सामुसंग बित्र उरोखोंग GP की चेयरपर्सन लोइतोंगबम जितेंद्र अमदी इम्फाल वेस्ट 2 वांगोई की वीडियो सोनिया हाउविजम अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कुनगमाथुई के ऑफिशियल सिंह सरुक्या की MLA खुराइजम लोकेना खुंगंगमा चौखटनबो हटनबदा PRI सिंह अचौब थौदांग लई अदुना MSRLM ना गवर्नमेंट की मखादा खुंगंग सिंह द लैरिबा नुपी सिंह द सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमदुना खुंगंग की नुपी सिंह मु सेमिट लोन फंगटनबा कन्ना होटनरी खुंगंग द लैबा मियोई सिंह अयामना लवु सिंगु बना मरु ओइबा सिनफमना ओइना तवी अदुना गवर्नमेंट पीरिबा कानारबा स्कीम असगी मतंगदा खंगतबा कया अमा लैरी अदुना गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट सिंह द तोइना चटपगी खुदोंग चादबा कया मायोकनै गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कुनगमाथोई की ऑफिशियल सिंह न लाक्तुना मियाम द पीरिबा खुदोंग चाबा सिंह असि मपुंग फाना थबक तोइना ओंथोकपिदुना कानाबा सिंह असि फंगहनबा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंह द अपील तौखि Kasi प्रजातियों की पातालों की मांग को कर नमूद रिपोर्ट के किस तरह है नमूद रिपोर्ट को खुद मानना आई के कानून सामी या कई और इंजीनियर का हाथ नहीं सिर्फ वो कई और तो भी जाने में समझना नहीं पड़ता सब कोई वो प्रगति कोई सोच नहीं कोई और भी कोई आगे बढ़ी नहीं है और नहीं तो वो ये समझने से कोई ये स्टाफ से किसी डिपार्टमेंट से आई है कोई नहीं मरो हाजिर नहीं सिर्फ तमाम तो हम मतलब रिस्पांसिबिलिटी लेवल को ऑफिशियल से भी मरो गाइड करो की मरो में लानी अखोई नाट चटनबी फिजे चकचा थक्सी खासी अमदी हुयेन लालोंग मसक खंगना चटलब मतमदा मालेमदा मैतेबु मियामने हेना मसक खंगकनी हौगलकलिबा नहासिंगदा हेना मिटिंग चंगदुना इपा इपू सिंगना थंबिरंबा लिकलम कयाबु खंगहलबा मतमदा मैतै खुनाइबु अवांगबा थाक्ता मियामना सखंगबा हाइबदु ओइगनी हाइना यूनाइटेड फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी वाई मैराबा अंगोमना फुंगदोखरे वाफम असि मैतै हुयेन लालोंग सिंदम संगलेन सजाल एकेडमी वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स नंबर 1 कोंथौजम की मखादा बिसपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग दलैबा कबो वाकचिंग खुनौदा मसालोइशंगी संगलेन अमा संगाबदा मैराबना हाइखिबनी थरमदु नंबोल केंद्र की MLA की PRO नोंथोंगबम चिंखै कबो वाकचिंग मॉडल क्लब के प्रेसिडेंट खाबा मंगांग रामेश्वर सनाबम नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 13 की हाने की काउंसिलर RK सीजा कुंजसेरी वार्ड नंबर 13 की हाने की काउंसिलर चंदम विक्रम अमदी यूनाइटेड प्रोटेक्शन कमिटी नंबोल की कन्वेनर थोकचोम नेताजित मोइरांग चाना चिंगबना सरुक याखिबगा लोइनना UFO मयाई लोइशंगी मकोक थोंगबा थौपुबा थौमी क्यासु सरुक याखि मैराबा अंगोमना मखाताना मणिपुर यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन की लैरिबा हेडक्वार्टर्स 53 की मखादा सजाल एकेडमी चनीगा हुंफू की मथक हांखरे मसी हांगदोक्लिबगी मरमदी मैतै की अरीबा चना कांगलोन नाट फिजे चकचा गाक्तुना थमनबगी पांदमदनी मैतै की लिचत साजत चना लोनचत क्या ngasiदी मांगथरकपगुम तौरिबसी नौना अमुक हिंगंदुना अखोइगिसु टॉप टॉप नाट चनबी अमा लेजै हाइबदु मालेमदा सक्ताक्सी तुंगदा हौरक्लिबा नहासिंग मसा मौ फना थमदुना अफबा तिंजंग काइजंग दबा खुनाय म ओइनबा सजाल एकेडमी हाइबदी खना नैनबा संगलेन असे हांगदोकपनी मखातानासु मणिपुर की मफम क्यादा हांगदोखिगनी हाइनसु मखाताखी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯂꯧꯉꯩꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜꯗꯨ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯀꯜꯆꯔ ꯀꯁꯇꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯑꯕ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤꯁꯦ ꯉꯥꯛꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥꯠ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯖꯩ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯍꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯈꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯣꯏꯔꯣꯡ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯁꯤꯟꯗꯝ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ UFOꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯁꯪ ꯇꯥꯟꯅꯁꯪ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ National Florence Nightingale Award English ngani kunga manga fanglakhrab bilai mapokpam Ranjita okpagi thorama mangasi the Trained Nurses Association of India Manipur State Branch sinduna Uripok Khumantham Laikai de leiba TNAI office ta pangthokre thoromaduda North East Region TNAI ge National Vice President Professor TS Nandarani Manipur Nursing Council Registrar Dr. A Jamuna amade Medical Directorate Lamfelpa Deputy Director TS Sunitana athoiba mithunglen singoina oiduna sabkyakhi North East Region TNAI gi North East Vice President Professor TS Nandarani na National Florence Nightingale Award English ngani kunga manga fanglakhiba laima popam Ranjita si Jennings Hospital da nursing officer oina mathongning thina pangthokpagi damak nursing profession da hiramda Ministry of Health amadi Indian Council da sakhangbiduna mana si pibirakpani haiki Ma masasi ID magi experience 17 years professional experience ni aduga ma huji Jennings medical science daida ID nursing sister roina puri ma si yamna active oiba nursing officer amani ID surgical wata taraga akhoina ID magi kitang activities yengba matamda kidney transplant tawba matamda magi yamna quality nursing care se piba Manipur ki ahan ba oina adugi damakta magi biodata si akhoi Manipur sida selection tawraba matungda INC da Ministry of Health tharaba matungda magi National Florence Nightingale Award si khalapani Madugi nungaiba harauba phongtokpa oina ngasi akhoina program si sinjabani Manipuri culture bu malengi thakta pukhatna bo honariba simi pung khudimangna sogapi bachangi Mahak masagi maikadegi songamba thakta mateng pangani haina DC Bisnupur Puja Elanghamna Yungkham Subhas Chandra na puthokpa Dharmen Laishramna direction piba folk artist Lingzel Thoibi Yungkham gi video music album Ha Palem Ha Panthau release tawbagi thoramda haikre Imphal West ki Haibongpok pi da leiba thawai ho da pangthokpa thoramadada Saknai Rabi folk artist Mangka Mayanglambam Laihui gi director Mangangsana Mayanglambam amadi Masak nairaba mioi kya su saruk yakhi Laihui amadi PP gi pikliba angang singna khunung isai kya saktuna ayeng basingi pukning jingsinki Tharamadura puja ilangbam na makhatana malem gi oina khongjel yang na changsilakliba ahong basing asiga jusina na culture su chatmina bachangi hiramasa Laihui na lauriba thodang singthaningai oi Manipur gi leijari banat amadi chatnabi kanduna thamba khak natana malem gi miyam da uthokna bo hona gadabani hiramasa su pangbe aba mating pangani haiki अखोगी sense of self respect sense of dignity है वैसे अखोगी जगोई इसाई का मरी लेना रगा अखोगी life से कमाइना with a sense of dignity with a sense of grace कमाइना अखोई हिंबा याबगी है वैसे यामना मरुनी इंग न चिकलबा लम सिदा अहल लमन मयाम अखोगी साइगी लेरिबा अहल लमन मयाम न सुलाक पीरगा मयाम बु अंगांग सिंग सिबु Sogat piba, moibu support tau biba, guide tau biba, asoy angam yauragasu tak piba, tambiba hai si yamna maruni. Thagat ni ngai ni yamna akoigi Laihui na sigi responsibility lawri se akoigi Manipur gi hai tare yamna chawba thaudang ni adugi mayam na so okay na future da su yamna sogat piba aduga aigi site su aina ngamjaba adum support tau ba hai tare adu tauzani Tungda release tawraba Ha Palem Ha Panthau miyamda kudol tamki
pana mawangi malim nay na lumbara palimi mana marumi puro thak na wangbara pathoy pana mawangi malim nay na lumbara palimi mana marumi palin pantho anina tai bang pan bu han Manipuri classical dancer Saknai Rebi Guru Kumari Tiam Surjamukhi Ngarang Nongalamdai Pung Aniga minute Yankai Katare Rom Chatpada Lake Hari Mahakandak India Lengana Padma Shri Award Pina Navakalakpada Masa Chatpa Ngamdabadagi Manipurenga ki Chief Secretary PK Singhana Mahaki Masagi Mayum the Laktona Award adu Kusina Banumita Lake Dabani Mahak Jagoi Gilam the Tongan Tongan by Award Kya Pankre Englishingani Supna Ahum the Sangit Natak Academy Award Englishing Amaga Chamapan Marfuga Mangada Manipur State Kala Academy Award Yauna Manipuri Sahitya Parisat na Mritya Busan Piduna Ikai Kunabus Utkrabani Mahagna Laikidabasi Manipur gi Jagoi gi Lamda Achoba Mangjaba Mo Oiragani Hari Mahagna Laikidabda Manipur State Kala Academy gi Maikaidigi Awaba Fungdokre Padma Shri Award Piduna Ikai Kumna Kraba Tiam Surjamukhi na Laikidabda ngasi RN Culture gi staff sing awaba phungdokre Palace Compound laiba RN Culture gi office pangthokpa awaba phungdokpa gi mifam aduda RN Culture amadi IPR gi Special Commissioner M Joy Director K Dinamani yauna staff kyana sarukyaki Special Commissioner M Joy na ingsok lising magachamapan kunthraga mangada ke sampat laima jamlai kai da pokhibi Kumari Tiam Surjamukhi Devi Jagoi isai da pamjaba amo oina horakhi Laikhidrabi gi imung asi Jagoi isai toba imung ama oibana piklingai matamdagi hauna art ki lamda kong Tangjinki Aryan Theatre the child artist ama oina leiduna play kya kumki Saknairaba Ojakya gi makhada Jagoi isai tamlaktuna mahaki haithoi singthoiba kya utuna miyamna masak khangba ama oiki bele hogdokpagi lamyanbi ama oiduna kathokpaga magaloinana art ki lamda kathoki India gi wangmada utkiba cultural item kya de India gi oina sarup kya duna performance kya piki Sangit Natak Awardee amasu oiribi Saknairibi artist asi haukiba Jungi Kungamapan de Laikidabani Jarakna Chahi Marfudra Rom Surabi artist asi ing Soklisingani Kungamari oina Padma Shri Award Pirakpani adubu Hakchangi Pibamna Maram Oiraga Award adu state asigi Chief Secretary amadi Commissioner Homna Mahaki Yumda Laktana Kusina Kibani Award adu Kusina Banumitki Mathangi Numit Tang Kungamapanda Mahak Laikidabani Saknairabi asina Laikidabasida Department asigi staff namagna Thamoy Sokna Nungaitabagalina Manipur Gidanatana Bharat ki oina achauba mangjaba amani Laikhidrabi Saknairabi sigi imung manungi awabada sarugyabagalina Laikhidrabi gi thawaina mapumagi mafamda ingna chikna leiba oirasano hairi Sandaketu Ningol Tabalay Labakus Tunu Rajumimbi Tisalai Simba Play Kayada Sumaksi Umakibani Nidra Shram Hariba Group Asigi Aduda Masi Manipur Daski Ayonarwina 1950 da established the city group asigi masi leader wena lakhibani Sanginata Academy Award phangi abi matungda adakta kuidana 2024 gi sida Padma Shri Award phangani magumba artist jagoi yama leidaba sida natna bharat ki oina jagoi lamda classical dance da high professional level mayam ki amdadi mangjaba mu warabani magi hawaina imachinu maku yada leidana Yehudi Bamusamos Toko Mayam Puram Chu in the sickness of Dina, Yehubo Kina View, Haiba, we are in Kosa, like the power to the Thasi ki taraga mapandagi kungamanga fauba Haryana da pangthokiba under 17 boys and girls ki taruk suba national boxing championship da gold medal lawrakpada natana best boxer ki title su phanglakraba wangu kasarta bidagi Moibung Kongbam Lanchenba Babu Lamdamdugi Miyamna Taramna Okre Best Boxer titles Phanglakraba gold medalist Moibung Kongbam Lanchenba Sugnu AC ki Manungda Leiba Wangu Kasarta Bidagi Moibung Kongbam Gauramani Madi Sunitibala Anigi Machanupa Atonbani Championship Duda Boxer M Lanchenbana Best Boxer title yauna gold medal Phanglapada Wangu Kasarta Bi Youth Club WKYC amadi mera pai bi sing lamdamadu gi ahalaman yauna miyamna lanchen bada achamba khudol pot sing pidana pukning thogatki wangu kasarta bi mera pai bi lup ki maike digi boxer lanchen bada pukning thogatuna angamba sel gi mating supi ki tharamadu da medalist M lanchen bana sugunu dagi oza narendra da ahan boina boxing masana si tamlakhi
साइड लेरमलबा मतुंग हौजिक मेरी कॉम बॉक्सिंग एकाडमी द लेरी लमदम असिगी मियामना महाकु पांगल थौना हापियो मखाताना इरमदम असिगी मिंगचत पुरकप ngamna बोहटनागी हाइकी Then 19 Dana the 26 folk Singiva Haryana the Singiva tournament National Terrace of India Chile Singiva gold medal from there Mayamna Shidula best boxer Bibire Matam Sasa Dante Jude Asian Games India participate of Sasa Dane Masida Indiana section Daure Masida Aibu Aunga Pangan Bibi Mayamna Sakhangdaba khulai paiba sing attack the KNO KNA ki commander in chief Thangboy Haukip alias Thapi amadi mahaki bodyguard ani sire Directorate of Environment and Climate Change sa Thabu Mama Chupna Chatharakwa World Environment Day ki thorom ngasi lushin kray Certified tawdrabasu lomi singna pamba phau makhal khara phawdi oina Agriculture Department na chahi sidagi phanganba hore hairi July manga gi disturbance free zone demand day thoram mafam ahum da miyang gi rally chatuna pangtolagani hairi Fawgyo na di ICB na sandok chari pa pawmatang solution jare mining tabiri ba pung nama pom khana kharum chari